Kule, 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 nigwe ushi. Kule, 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 nigwe ushi. Kule tu kule, nana imulini shimilano, nigwe ushi. Kule mancho kwa kule tutangu kanieleka, nigwe ushi. Mushitote kama tunekala kimya, mushitukala mukie kama tunekala kimya, mushifye ikweza gazoezi tunekala kimya, hatutakelo tumakelele mwetu tunataka kimya, munatupika lupi kushoto bila tuluma tunekala kimya, munatupanjika ingine ngambwa kume tunekala kimya, est-ce que tout a toléré un truc à quoi va saboter la manifestation? Manifestation à Léo, Tirikwa Yakout déclaré officiellement que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, John candidat ouais tout pour présidence. Bale ba un truc à quoi pour saboter manifestation. Il faut tout babambe. nigwe ushi. Kule tu kule nana imulini shimilano, nigwe ushi. Kule mancho kwa kule tutangu kanieleka, nigwe ushi. Mushitote kama tunekala kimya, mushitukala mukie kama tunekala kimya, mushifye ikweza gazoezi tunekala kimya, hatutakelo tumakelele mwetu tunataka kimya, munatupika lupi kushoto bila tuluma tunekala kimya, munatupanjika ingine ngambwa kume tunekala kimya, est-ce que tout a toléré un truc à quoi va saboter la manifestation? Manifestation à Léo, Tirikwa Yakout déclaré officiellement que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, John candidat ouais tout pour présidence. Bale ba un truc à quoi pour saboter manifestation. Il faut tout babambe.
Abote ni waninja. Sinjo bino ya mukini we. Satani njo mwisho. Oh, safety oro. Mipate mwe watoto waimbwa. Mtaamba. Ukimba. Yote inspector munene. Satani njo mwisho. Ile brigade. Abote ni paka waninja. Abote ni paka waninja. Abote ni paka waninja. Kali ninja Satani. Mtaamba mwe. Yote ni paka brigade ninja yetu. Mbaya nile. Satani ndio mwisho. Oh, kalma. Abote ndio waninja. Shebote. Basiriki yote mzima ni ya waninja. Wale watapima watayamba. Yote ni waninja. Satani ndio mwisho. Yote ni paka waninja. Satani ndio mwisho. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, on sait très bien que notre Dieu parmi ou membre wa INAFEC. Mais ce qui se passe à la Kenya, Léo du dimanche, aujourd'hui c'est le 50e. Léo dimanche, le 19, le 17, Léo dimanche, le 17. Monsieur le ministre de l'Intérieur à la Kenya, Mwavni Moba, banatoka kupiye bintu ya bantu pour partir à INAFEC. Même si vous êtes en train de dire que notre système il faut tout s'aimer. Non, si c'est comme ça, moi, Michel, directeur, il y a... conseil bachi miabachi leo tena mwavini mwa banatokea kupia mamagaza abantu bintu bya bantu tunalomba kwa ministre provincial wa intérieur ou bien na gouverneur de la province maire de la ville wa Lubumbashi parce que ni muvile kwa Lubumbashi mwingie mu conseil de sécurité tunamiloma mwamishe directoire ya INAFEC mu Kenya mubatafute directoire hapo kani mu centre ville kama ni commune nyingine banaweka bantu mal à l'aise chie atutetika kusema parce que tukunaenda mwana électoral toi tu sais quelques vagabonds parce que beko ba parti fulani pense kwa attaquer nani bantu ni mukenya leo mavini moba tunamilomba autorité provinciale gouverneur de la province vraiment pardon qui ministre provincial papa maire de la ville ni muvile à Lubumbashi muweke ordre il faut aller mutoshe le directeur à INAFEC mu Kenya bantu banateswa sana même si mutasema que non si tunasemaka sana même doit continuer à parler du intérêt à la population. Mina jua keno message yangu inafika mwende mumoba hapa sasa ni mambo ya hapa sasa bego na pia vitu vya watu. Merci beaucoup. Tuko mu Kenya. Population wa INAFEC, population na tomoka. Mu Kenya mupiku. Population. Baragunisa. Jua nini kama munakuwa tafuta kazi munakuyaka bapole muntu wote kwa namuita ni chef kabambo kaloko hivi unamuonesha chef me ukikaa weko tu kiloko shinua kama nakuyua ko tu njina shinua kikutumeko tu mai defwa unaisha unakuwa kichwa nguvu ni kiloko hivi mitenda kachonga kwa boss ni kiloko hivi mitenda kwa shinua mimi mwenyewe au mheshimiwa tena chef bandu kwangu kama tunamwacha huyu mbwa huyu kwa hapa huyu kama tunamwacha a diriger deuxième mandat mu republique mutakufa hata 60% ya bandu kama tunamwacha huyu mbwa kwa hapa huyu apite deuxième mandat bitakuyaka nguvu njoo kumtosha potena kama tunamwacha huyu mbwa huyu apite deuxième mandat bandu kwangu tutakunya mai kunkanya asamina lomba hivi mwe bote mkwe concentré
pakumutosha uyimbwa huyu pa pouvoir aina maelection kitaibia metuchunge maelection ikwe njia yukifukusha kwe kiimbwa hiki. Trop c'est trop. Mushikiongope kiimbwa hiki ni kiimbwa kirachaka masomo mu 5e primaire ni kiimbwa ki president ya mafilmu ya pornografiki kiimbwa hiki na gouvernement yake yote. Muchunge election ikwe njia ya kufukushapo uyimbwe kwa pa uyu boledoke kwa pa uyu shongo pake muntu chacun pour son mort pour tous nongo paka tu Mungu iki imbwa hiki tukifukushe kiimbwa hiki tukifukushe kama una shirika binakona uwe moya shukurati kwa Mungu iki imbwa hiki kama tunekiacha iki milu hiki kama tunekiacha deuxième mandat iki milu hiki bandu kwangu tutateswa tukifukushe kiimbwa hiki tushichunge election ikwe njia ile tutespere mais tuchunge election ikwe njia ya kufanya revolution kumfukusha uyimbwa yeko hapa huyo njuni imbwa. Et puis sans oublier mwe bana muke bakukoloizi mwe bafamu marie bakukoloizi mwache kufanya bintu vya bundumba pa TikTok. Merci beaucoup. Est-ce que tout a toléré un truc à quoi va saboter la manifestation? Manifestation à Léo, il croit déclarer officiellement que chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, John candidat ou tout pour présidence. Bale ba un truc à quoi pour saboter la manifestation. Il faut tout babambe. Stoppez hémorragie, c'est le président Zobrata. Pourquoi vous mouchez le Bantu ya jinafeki ni ba mali necessaire. Leo ni babaya. Na kesho mjua ya kusema bila bitakuwa tuvijue. Ni ba mali necessaire sitasema bia mingi. Kintu mina lomba partout Katanga mujima. Mina lomba pe kubantu ya jinafeki bote hivi beko hapa batatu. Mina lomba pe ingi. Mina lomba mapendo ingi. Hakuna kintu kibaya sa kufa na kuacha batoto. Hakuna kintu kibaya sa kufa na kuacha batoto. Mina sema hivi Kolwezi, Likasi, Lubumbashi natuma message kuko tous les peuples congolais. Dumkatanga mna pa bakatange. Mungu na babofu betu bakasaye beko amo. Mina omba pe bandu kongo jinafeki kama nguvu na mipita mukombane ku directoire yenu mupasule bya mu directoire yenu mushikimbire ku magazin ya muntu mushikimbire ku propriété hata ya muntu moya na mipenda mwebote me mambo mku nafanya njo mubaya na mina lomba pe ingi na baba yenu Tshilombo anashikia ke president Zobrata na lomba pe baba yabo Tshilombo urumia batoto yako njoo desordre yote na fashika. Urumia batoto yako, ni batoto wako ubahurumie. Bandu kwangu mujue kuproteger banduku yenu. Muku ba gardien ya Katanga. Comment kuteswa peuple congolais, comment kupie bintu ya peuple congolais, comment kupomona bintu ya peuple congolais. Nalomba pe mwebote mupendani na tupendani na mipenda mwebote mais moi je kufanyisha ba Congolais bibaya. Merci beaucoup. Nalomba tu ni pe fashi yote ingie murudie ma mouvement yenu ya zamani. Shikureke kwa muntu mie, shikureke kwa muntu hata mwana kutaka kwangu mie. Mais nalomba pe ingie kwa njia sasa pa hiyo kule ligwe ush kule Mushifye ikweza gazo ezi tutuneka
kumbe ulikala kimya. Unapo